ikaze bakunzi ba Jado Pro TV. Tugeze mu mwanya w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye. Turi kumwe nanjye Rafiki Nizeyimana ndetse na Ntakirutimana Eliya. tubaye ikaze. Twongeye kubaha ikaze muri ano makuru nk'uko Nizeyimana Rafiki yabivuze, naho jye ni Ntakirutimana Eliya Jean de Dieu. Nanjye Rafiki Nizeyimana tubaye ikaze. Tugiye kubagezaho amakuru yaranze uno mwaka wose wa 2024 2024, kandi nongeye kubamenyesha ko nyine twinjiye mu mwaka wa 2025 2025. So mu makuru ya mbere tugiye kuyatangira mu gice cya mbere cyabaye mu Rwanda mu gihugu nk'imbere. Muri uyu mwaka wa 2024 habayeho amatora ya perezida wa Repubulika y'u Rwanda ndetse n'abadepite. N'amatora yari arimo abakandida batatu, ariwe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Dr Frank Habineza na Mpayimana Philippe. Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yaje kuyatsinda ku mugaragaro n'amajwi 99.18. Ibi byashimishije abaturarwanda bose maze bagira bati kurugeje uru Rwanda. Uru Rwanda rwa Kagame Paul rukomeje kugenda rutera imbere bitewe n'imiyoborere myiza, kandi nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yashimye abanyarwanda kuba bamugirira icyizere. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Rafiki urakoze, reka dukomeze. Ishyirahamwe ry'imodoka ritwara imodoka z'abagenzi ryemeje ko umugenzi azajya yishyura urugendo yakoze apana kwishyura urugendo imodoka yakoze rwose. Ni muri uyu mwaka wa 2025 aho ikigo gishinzwe transport mu Rwanda RURA ryashyizeho ingendo zitandukanye hirya hino mu Rwanda, haba kuri Kigali Stadium ndetse na Nyabugogo. Ikigo kandi gishinzwe ingendo RURA cyatangaje ko abagenzi bashaka gutega berekeza mu majyepfo bazajya gutegera kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Naho mu Rwanda habayeho inama ikomeye ya FIA y'ishyirahamwe ry'imodoka ku isi. U Rwanda rusabwa kwakira Formula 1. Ni inama yabereye mu mujyi wa Kigali, aho nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yerekanye ko u Rwanda rufite ubushobozi bwo kwakira inama ya FIA, maze u Rwanda rushyiraho umukono ku masezerano rwaka ko rwakakira Formula 1. Iri ni ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi. Iyi ni imwe mu nama ikomeye zakiriwe n'u Rwanda. Rafiki Nizeyimana, Jado Pro TV. Naho hano mu karere ka Nyanza, mu murenge witwa Cyabakamyi, ndetse no mu mwaka washize 2023 mu murenge witwa Musanze, mu karere ka Nyamagabe bahawe inkunga yitiriwe Give Direct. N'abaturage b'akarere ka Nyanza mu murenge wa Cyabakamyi ari naho duherereye bagaragaza ko iterambere muri Give Direct ariryo rishyizwe imbere cyane. Bamwe mu baturage b'akarere ka Nyanza barishimira cyane umukuru w'igihugu perezida Paul Kagame yuko yatumye bakira uyu mushinga wa Give Direct. Aba baturage mu bikorwa byiza bagaragaza yakoresheje harimo kuvugurura amazu yabo, dore ko amasuri yari hafi kuzabatwara, kubaka neza imibereho myiza yabo ndetse no kurwanya igwingira mu bana. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza kandi nawe ari umwe mu bahamya yuko aya mafaranga yagize iterambere rikomeye mu murenge wacu wa Cyabakamyi. Ni nako kandi mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Musanze nabo bagaragaje ibyishimo bikomeye
y'uko babonye amafaranga ya Give Direct maze baterura izina rigira ati ibi ni ibyimejeje reka sinakubwira. Rafiki Nizeyimana, Shadow Pro TV. noneho tuve mu karere ka Nyanza ariko turacyari mu Rwanda, tujye mu ka Rusizi mu murenge witwa Murambi. Umusirikare wabuze intwaro we ashinjwa icyaha cy'uko yabuze intwaro ndetse akamburwa n'impeta ndetse kwica ndetse no kwiba gusahura, baramukatiye ku rukiko rwa gisirikare Kigali. Nibyo koko uyu ni umusirikare wari uri mu ntara y'Iburengerazuba aho yarashije abantu 5 barapfa ndetse bari ngo mu tubari, maze umusirikare sinzi ibyamuteye abura imbunda maze aza kwamburwa impeta n'urwego rw'ubugenzacyaha, maze ubu ngubu akaba ari gukurikiranwa n'urukiko rw'igihugu. Mwakoze cyane gukurikirana amakuru yacu, tugiye noneho kuhita tujya mu mahanga hanze y'u Rwanda. Twongeye kwakira noneho tugiye murakoze cyane namwe. Muri uno mwaka wa 2024 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye amatora. Donald Trump yarayegukanye. Ni amatora ya Donald Trump yagaragaje guhangana cyane ndetse n'ishyaka riturukamo umugore wiyamamaje kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ishyaka riturukamo Perezida Joe Biden. Donald Trump arayegukana, ni amatora yagaragayemo guhangana cyane. Yari amajwi 52 n'ibice bingahe yagize. Naho nanone tuve muri United States of America, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, tujya muri Kenya. Abapolisi ba Kenya